Good evening, ladies and gentlemen. My name is Imre Kovac for the MTV. It's the Sergei Trifunovich's invitation of the begin the Sarajevo Film Festival again. Sergej Trifunovića. Ja, da. Gdje smo mi sad bili? Mi smo sada bili u Mrkvi. Mrkvi. Koja je... I šta je tamo, aj to reci dragim gledalcima, šta je tamo najčuvenije? mesto i najbolje pljeskavice u gradu. Tako, i šta još? Mešano goveđe i... Šta smo još naučili? I brizle, jel tako? I brizle koje danas nisu imali, ali zato su imali suđukice i jogurtić i... Tako je. A šta si ti jela tamo gdje su najbolje pljeskavice i brizle, šta si ti naručila? Ja sam naručila greškom pileći burger. Pileći burger. To vam se dešava kad čovjek živi u Americi. Onda dođe u Sarajevo, uđe kod Mrkve i naruči pileći burger. Ali barem nisam mrkvu naručila. To bi bilo ekstremno. Kako je pametno. Ljubi ga majka. Ja sam Mrko, ja sam spas, uvijek radim samo najbolje za vas. Doktore, šta su to brizle? Brizle su limfne žlezde iz vrata govečeta ili svinčeta. Ovde pretežno govečeta. Tako je. U ovim krajevima. Zapravo uglavnom govečeta. Da. That was a little food special. Taki smo. Ovo je jedini slučaj da glumac dolazi, ulazi televizijskog voditelja i još kasni na sopstveni film na crvenom tepihu. Debilizam, ajmo. Nataša Ninković, Sergej Trifunović. Jesi osjetio metak kad te pogodio? Kako koji? U filmu Ana Marije Rossi. Nalazimo se ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, gdje se upravo završila Sarajevska festivalska premijera filma Neke druge priče. Sa nama je Ana Marija Rossi, rediteljka jedne od priča. Ana, predstavi nam malo ovaj multiregionalni projekat. Multikulti projekt. Multikulturalno-regionalni projekt. Da, multipraktik je kombinacija 5 priča i 6 produkcija. Dakle, reč je o Shinobusu, ali tako? Reč je o Shinobusu. Priče iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Makedonije i Srbije. Dobro. Imamo i tako i produkcijno upakovan. Imamo irskog producenta Dragog Iana Davisa ili ti Dig Production. Logično je da producent slovenačko, bosansko, makedonsko, hercegovačko, crnogorski priče bude Irac. Ja sam Mrko, ja sam vlast, eksploatisat ću svakoga u nas. Šta je zajednička tema filma? Pošto znamo da svaki omnibus mora da ima zajedničku temu. Da, ima zajedničku temu. Počelo je od trudnoće, a onda smo to nekako proširili na stvaranje, rađanje novog života. Rađanje novog života. Jako lepa tema, rekao bih. I ono što mi se najprvo upalo u oko ideja producenta Nenada Dukića da režiju svih tih 5 malih priča poveri ženama rediteljkama. To ti ne doživljava ozbiljno, koliko god godina... Ne znaš što si žena reditelj, to je dosta zajebana situacija biti žena, filmski reditelj. To ti ni rođeni glumci ne shvataju ozbiljno. Ne, Mila, da, to je istina. Evo viš recimo sad podatak, Catherine Bigelow dobila Oscara prošle godine. O da. I onda čuješ podatak da je to prva žena ikada u istoriji koja je dobila Oscara za režiju. Mora sve, mora bude i dobra riba i dobar reditelj. Tako je, mora bude ceo paket. Mora bude ceo paket i majka mora da bude. Ona nije majka. Pošto je, nije? Ne. Pa, bit će. Ja sam Mrko, Kako me pokreće. imam rješenje, možemo ga naći jedno čip pečenje. Ovo je Sarajevo Film Festival.
MTV, Sergej Trifunović. Mi radimo organizaciju svih evenata, događaja, partija koje se dešavaju na festivalu tokom 9 dana. Kako su to povlastice koje vi nudite mladima i na koji način vi njih prizivate? Imate neke popuste, karte, nešto? Naravno, mi smo ove godine napravili svoj novi projekat. Projekat je upravo napravljen za sve mlade studente, ljude iz čitavog svijeta, u kojima omogućavamo da dođu u Sarajevo za samo 65 eura i da imaju... Šta je uključeno u cenu od 65 eura? Znači smještaj sa doručkom u studentskim domovima i imaju akreditaciju Sarajevo Film Festivala kojima omogućavaju naravno gledanje filmova. Waiting for films with kangaroos. I come from Australia. I need one film with a kangaroo. Marija, ti si imala tu neki bosanski film. Jeste, imala sam, sinoć je bila premijera filma. Dobro, kako reci nam nešto o njemu? Film se zove Sevdak za Karima. Dobro. I Ko je Karim, šta radi, čime se bavi? Karim je deminer. Mogu sutra naletiti. Bajram je. Ja sam u ljubavnoj priči sa jednim od likova. Oj, nemoj to. Sve ja sam u ljubavnom trouglu Karima i Juke. Ivana. Karim, drago. A što ti nemaš devojku? Igra mi lik Ivane. I tako sad što to nešto... Nismo Ivanu nikako definisali kao da li je Srpkinja ili ne, ali smo gradili sve vreme da je možda bude i devojka koja je sad odrastala u Londonu i da je prosto priča tako jedne generacije mladih. Što bi rekao Miroslav Ilić, devojka iz grada. Devojka iz grada, da. MTV. Ko je Karim Bala, to mi reci. Karim, njega igra Amer Selimović. Okej. A Juku igra Adnan Hasković. A ko je to režirao? Jasmin Duraković. Jasmin Duraković. Jeste. Evo, dragi gledalci, Marija Karan je sa mnom u Sarajevu. Mislim da je ovo divan moment da završimo ovaj intervju. Fade out. Od dva srca, srce vama. A šta je bilo? Je li namješteno? Sve. Nemaš nijedne sijalce u autu. Nema. Mislim, samo malo gdje treba da stoji sijalce. Ti ćeš ipak morat otići kod servisa. Tamo da vidiš šta ti osnovni žmigavcima, što oni malo rade, malo ne... Kaže se migavci. Migavci. Pa vama sve ima korijen u vojnoj terminologiji od miga. Tako je. I stvarno ne znam. Dakle, pokazivači pravca su otišli. Sijelce pokazivača pravca. Isuse, sijelce pokazivači pravca. Moram priznati da mi se kapa koju sam oteo vašem malodobnom sinu jako dopada i mi nekako gotovo srasla u zlobanju. Nekako je vrlo plemenito djetetu od svojih 18 mjeseci, navečer u 11 kad je hladno skinut kapu i otići s tom kapom. Ali griješite, nemojte mene prikazivati kao Srbina koji otima djeci muslimana po Bosni. Ja znam da vas treba udarati šakom i kapom malo. Ali slušaj, ali ja sam dijete fino pitao kad sam uzeo kapu. Jel da ti vratim, a on je odgovorio ovako. Što je značilo neka, jel tako? Prvo ufatio si njega koji je nepismen, provocirat. Tako reći i ne govori. Jedva hoda, ne govori. Ti uvijek vi ste takvi, valjda, uvijek nađete slabije
drugačije od sebe, tlačite. Petra Kurtela, dobar dan. Dobar dan. Odakle nam vi dolazite? Iz Zagreba, Hrvatska. Zagreb, baš rođeni u Zagrebu? Da. A studira glumu, kako sam razumjela, na... Ne, završila sam glumu i lutkarstvo u Osijeku. Gluma i lutkarstvo, to nisam znao da postoji. Otkud ovdje, možeš da kažeš nešto o ovom kampusu, o čemu se tu zapravo radi i šta ste? Da, pa evo i ja učim o čemu se radi tu. Ništa, bili su mi prošlih godina prijatelji na Talent kampusu i bili su jako zadovoljni i zanimalo me Sarajevo, prvi put sam ovdje. Da, nisam. I Sarajevo Talent kampus i Sarajevo Film Festival, sve me to zanimalo i prijavila sam se i eto. A dobro, šta je Talent kampus? Možda objasniš nekom ko nema pojma kao što sam ja, na primjer, o čemu se tu zapravo radi? Da, to mladi producenti, redatelji, dramaturzi, to jest, da, filmski, i glumci iz regije. Interview with the flowers. Vi šta radite na tom kampusu? Pa imamo radionice. Neke zajedno, neke odvojeno po tim grupama, glumci, ovo ono. I danas imam prvu radionicu, to jest imala sam već 2 sata. Znači imaš tremu? Svi imamo tremu na radionici. Vidim da elektrišeš. Dobro, što radite, ali kampujete još na tom kampusu? Ajde, čemu se radi na toj radionici? Šta se dešava? Pa Leon Lučeviju za sad vodim. Aha, znači on stiže i pored obaveza u žiriju da se bavi s kampusom. Da. Kakav svestran omladinac. Prosti majke, moja greška. Ti mene ne prepoznaješ, a? Bahrija. Luna, drago mi je. Halali. Ne rukujem se sa ženama. Kad je pogledala ovaj film, Jasmina na Friends iz New Yorka, čiji muž radi u Macintoshu. Rekla je, Jasmila, moj muž radi u Macintoshu, on je 12 sati u Macintoshu, čita knjige isključivo o Macintoshu, presto se seksat sa mnom, zanemario me. Dakle, njegova sekta je Macintosh. Ono što je meni osobno, kao jednom od autora filmova, dakle, kod glumcu u filmu, zanimljivo je ta mogućnost izbora, da u ovom svijetu u kojem jebate svako uvjerava da postoji jedan izbor, neko napravi film s 2 izbora. Prokletna mogućnost izbora mora da postoji. Postoje 2 izbora i ima ih milion. Ima ih milion, verovatno. Da. Često se može vidjeti čovjek kako ovako neobavezno šeta sa prijateljima sa mikrofonom u ruci. Jeste vi iz Sarajeva? Jesam, da. Kako se zovete? Predstavite se. Ilda. Mirna. Jessica. Jessica, šta radite vi ovdje? Čekamo druga. Čekate druga? Aha. Koji je? Ivan. Da ga pozdravimo preko televizije. Ivane, dođi. Halo, djevojčicama je hladno, čekaju te malo. Yes. Hello MTV. Ne radim ovo. Ja sam spremna. Gdje za krizu? A sa mnom je zvezda bosansko-hercegovačkog filma Cirkus Kolumbija, correct me if I'm wrong. Tako je. Jelena Stupljanin, jedna divna mlada glumica, koju ne znate mnogo zato što je pobegla na vreme u New York. Jesi na audiciju za film? Pa ne, znaš šta je bilo? Ja sam u stvari, bila je neka traka koju sam ja radila za Jasmilu Žbanić svoje vremeno, za neki njen film gdje nisam dobila tu ulogu, onda posle Danis gledao te razne trake glumica i onda je mene našao i rekao kao, to je ta. Sarađujem se sa filmskim vukovima, Mirom i Mikijem.
Joj, ludilo. Miki mi je, super. Pa sa Mirom sam imala samo jednu scenu, ali posle kad sam otišla u LA smo se združile, znači Lafica Mira, legenda. Da, ja sam imao sa Mirom samo jednu scenu, ali dosta za ceo život, stvarno. To je stvarno najbolji ženski partner koga sam imao. Ludilo. A Miki, super, Miki me znači prihvatio kao pajtos od prvog dana, tako da je to isto bilo kao, jer ja sam kao bila, znaš, Miki, to, ali on je kao bio, gde si mali, kao, ajde radimo, super. Jelena Stupljanić, zapamtite ovo ime, ovo lice. Ljubim. Sarajevo Film Festival, MTV.